የተጠቀለለ ይቀጠቅጣት ነበር። አንዱ ዓለም ይመታት ነበር። ከሷ በፊት ዴት ያደረጋቸው 3 ሴቶች አሉ። ዱጋ ኢራ ነምኒ ወሊፊን ከው በርጩመራ ወሊ ኻመሌ ነመኸኛ ካፌ መስጀኒ ወርሶሶቢነ ወርሶሶባቲ ኔ በነግረ ሰላም እንዴት ናችሁ? አማን ነው። ክብሩ ይስፋ እናትና የልጁ። እንግዲህ የቀነኒን ጉዳይ መርሳት አለብን ብዬ አላስብም። እቺን ልጅ ደበድባት እንደነበረ እጇ ላይም ተሰብራ ሆስፒታል ገብታ እንደነበረ ሌላ ጊዜ በየጊዜው ይቀጠቅጣት እንደነበረ መቼ የምታውቁ ናችሁ። ግን እውነታውን ትታችሁ ዮኒ ማኛ ሐቁን ስለተናገረ ለምን ዮኒ ማኛ ትክክል ሆነ ሐቅ ተናገረ ከሱ ተቃራኒ መሆን አለብን ብላችሁ ሌላ ቪዲዮ የሰራችሁ እነ ዳልቻ የምትባል ከብትን ቁርጥ የምትባል መርዘኛ እነሱ የዚችን ምስኪን የዚችን ንጹህ ነፍስ ምን አድርገዋል? ህይወቷን ደብቀውታል። እኔ እኮ በስተት እኔን ርቀቱኝ፣ እኔን ስደቡኝ፣ እኔ ምንም የምጎዳው ነገር የለም። ስድብ የለመድኩት ነው። 15 ዓመት ተሰድቤ ያለው ማንም ምንም እኔ ላይ ያመጣው ነገር የለም። በሚያሳዝን ነገር ግን ቺን የመሰለች ኦሮሞ ያውም የገዛ ደማችሁ ሆነ እንደዚህ እያደረገ ነበር የሚቀጠቅጣት። እጇን ሰብሯታል። እጇን እንዲህ ያለችው ፋሻውላለሁ የተጠቀለለ ይቀጠቅጣት ነበር። አንዱ ዓለም ይመታት ነበር። ከሷ በፊት ዴት ያደረጋቸው 3 ሴቶች አሉ። የመንግስት ከለላ ከተደረገላቸው መጥተው ሊመሰክሩ የሚመጡ 3 ሴቶች አሉ። የዛ ቀን ጸቡልና ሀገር ጸጉር ቤት ሆና እየተሰራች ቀነኒ 50,000 ብር አስገቢ የሆነ አካውንት ውስጥ ይላታል። በፊት እንደለመደችው ተደውሎ በስልክ ከባንክ 50,000 ብር ማስተላለፍ ይቻል ነበረ፣ እሷው ስለሌለ ማለት ነው። ስለዚህ ስትል አይ እንደሱ አሰራር ቀርቷል፣ እሱ አሰራር ስለቀረ መተሽ ካልሆነ አይቻልም ተባለች። ይሄንን ነገር ልታደርግ ስትል ጓደኛዋን ትደውልና ስትል አይ ከዚች ጓደኛዬ አስገባለሁ ምኑን የልደቷ ቀን ማለት ነው። ለልደቷ ፎቶ ምናምን ጸጉሯን በምትሰራበት ሰዓት እኔ አስገባለሁ ከጓደኛ ታስገባለች። ከዛ በኋላ እንትን እንላለን ስትለው በሱ ነው ጸቡ። እንግዲህ ተናዶባታል። ስለተናደደ ያው ጠጥቶ ይመጣል፣ ይደበድባል፣ በትራስ አፍኖ ይችን ልጅ ህይወቷን ያጠፋዋል። መቼ ነው የሚበቃው? የህፃናት መደፈር፣ የሴቶች መቀጥቀጥ መቼ ነው የሚበቃው? መቼ ነው የሚቆመው? በዘር በተለያየን እውነታ መደበቅ አለበት? ከዚች መስኪን ህይወት ይልቅ ዮኒ ማኛ መናገሩ አመማችሁ አይደለ? ለሲምቦኒ ስጮ ዘሯን መርጬ ነው ጮኩላት እንዴ? ሲምቦኒ እኮ ኦሮሞ ናት አይደል እንዴ? ስለዚህ እውነት ስንናገርኛ ከኦሮሞ ጋር ጠጋ ያለ ዮኒ ማኛ ነው። ኦሮሞውን፣ አማራውን፣ ትግሬውን ማንንም አልወክልም። እኔ ራሴን ወክዬ ነው የምናገረው። ሁሌም ነው የምላችሁ ራሴን ወክዬ የምናገር ሰው ነኝ። ምክንያቱም ሰው አልመረጠኝም። ውክልና የሚሰጥ ሰው ሲል ነው። ሰው ይሄን ይወክላል ብሎ ሲመርጥ ነው። ውክልና ባልተሰጠኝ ቦታ ላይ እኔ እንዲህ ነኝ ብዬ መወከል አልችልም። ስለዚህ የዚችን ልጅ ደም ግን የደበቃችሁ እነ እንቁርቲ እነ ዳልቻ የምትባል አንተ ከርሳ መሀይም፣ እውነቴን ነው የምልህ፣ እግዚአብሔር በቤታችሁ የእሷ ሀዘን ይግባ። ሌላ ምንም በአንተና በእንቁርቲ ቤት እሷ እንደዚህ እየተቀጠቀጠች ስንት መከሯን ምንም ያላረገች ሴት የልደቷ ቀን ጠብቆ በትራስ አፍኖ ህይወቷን አጥፍቷት የቴሌ መረጃ ሙሉ ቢወጣ ምን ያህል ሲያስፈራራት፣ ምን ያህል ሲደበድባት፣ ምን ያህል ባዲሼም ሲያደርጋት እንደነበረ ያወቃችሁ እነ ራችሁ የምትባል ታውቃለህ። ጉድ ዝም ምን ያልከው ለፈጣሪ ስትል እንኳን አልተናገርክም ይቺን ምስኪን ልጅ። ስለዚህ አሁን የምናገረው በማስረጃ ነው። እኔ ዮኒ ማኛ ምንም እኔ ተናግሬውም አላቅም፣ እሷንም ተናግሬያት አላቅም፣ ቀነኒንም አላቃትም። እሱ በዘፈኑ አውቀዋለሁ። አንድም ቀን ክፉን ተናግሬ እሱን ልጅ አላቅም። ሴት ልጅን ግን እንደሚቀጠቅጥ መረጃዎች ሲወጡ ማስረጃ የገዛ ኦሮሞ ወንድሞችና እህቶች ናቸው መረጃ የሚሰጡ። የገዛ የኦሮሞ ወንድምና እህቶች ናቸው መረጃ የሚሰጡ። ማንንም ዘር አልወክልም። እኔ ዮኒ ማኛና ማኛም ብቻ ነው የምወክለው። ስለዚህ
በእኔ የተነሳ አማራው፣ ኦሮሞ፣ ትግራዩ መሰደብ የለብኝ። እኔን ስደበኝ፣ ምንም ችግር የለብኝም። እኔን እንደፈለጋችሁ። ግን የዚችን ሀቅ ሳላወጣ በተአምር አልተኛም። እየነገርኩ ነው። ሀቋን አወጣላታለሁ። ሰላማችሁ ይብዛ። እያንዳንዳችሁ አንዱ ዓለምን መረጃ ያላችሁ የመንግስት ከለላ ከተደረገ 3 ሴቶች ከዚህ በፊት አብረው የነበሩት በውጭ ወጥተው እውነታውን ይናገራሉ። ነፍስሽ በአጸደ ገነት ከደጋጎቹ ጎን ትሁንና እህታችን እግዚአብሔር ያንቺን በደል ያንቺን ንጹህ ደም እግዚአብሔር ይበቀልልሽ። እጅግ የሚያሳዝን ነው። ለነፍሰ ገዳዮች እንቁርቲና ዳልቻ የሚባል ከብት ከገዳዮቹ ለይቼ አላየውም። ከገዳዩ ከአንዱ ዓለም ለይቼ አላየውም። በህግ መጠየቅ ያለባቸው ሰዎች ናቸው። ላሊጋ ፖስቲ ከዱራኒቲስ አገርተኒ ምቲ ወሪ ዱራን ነጀላ ያተኒ ማሊፍ አንዱ ዓለም ቀይ ጠየተኒ ገልገላ ገነማ ኮመንቲ ነጀላ ጎዳ ባተን ሐምዛን ኩኒ ዋን ከይሲሳቲ አማነረቲ ኦስማ አባን ከዱ ኤሌ ሱማን ሞርም ጃለቴቲ አቲ ጅብቴ ሱማን ሞርም dhugaa waan akka laalee achi arku akka oromoo kana kijiba irra dibaa godhee bira kutuun jaalatu as naqabii achi naqabii akka namaatiis hin beeku laal waan kana qoratamuu qabaa gudhibbata akka jeetiin poosti godhe maaltuutu qeeqaa kana fidee namni jaartii ofii maarreen godhuu jettee galgalaa ganama dubbii godhaa turtan hin dubbanne guyyaan isaanii dhufa jeetiin ammallee ganaa guddaan dhugaan guddaan ganaa dhufa osoo miciyyoon afaan hin jiraattee dubbatte rabbi haa beeku. Viidiyummaan miciyyoon jalqaba dhumarratti poosti gootee duute kun viidiyoo gammachuu sitti hin fakkaatin. Gammachuun utaalee namni gaafa maal je viidiyoo xiiqii viidiyoo ifii gammachuu horachuuf barbaada namni godhuudha malee viidiyoon akkasii akhiraa kabiraati. Yaa na jaalatte, yaa na jibbite, yaa wanni an si gaffidu sii ta'uu baate ani dhuguma si gaffida abbuma feete ta'e. osoo abbaan kee du'ellee dhuguma sitti hima jaalattee jibbitee yoo feete bishaan laallattee irra gadhuudee liqimsi ragaa wajjin akkanuma laali waan an guyyaa silaa gaddaasan lakkii qoratamuu qaba likkitti ji'ee poosti godhaa tureefi waan ammaan tana dhugaan gabba'u jirtu laali takkalleen gadi hin baane ganaa bismillah ettee haarawa gabbaa jirti dhugaa irraa namni waliif hin ka'u barcumarraa walii ka'a malee nama keenya kaafee masijanii warsossobaati neebar na biratti hin dalagwan osoo obboleessi kiyya waan hin taane dalage likkuma likkii sitti hima osoo abbaan kiyya waan hin taane dalage likkuma likkii itti hima waa takka na biratti hin jiru wanni akkasii akkanuma laala ragaa guutuu wajjiin ganaa dhugaan hafe gabbahuu ta'a hamzaan kun jalqaba maaliif waan kana jechaa ture namni ji'ee sammuu keessan galfatin horii ture duraanuu horii ture ammaan tana waan ati naa deebistu laalimi kaati dur wanti neela godhaa turte waan kana maaliif jirjirtanii waan kana dhoobdan waan warri ifi wasaqummaa mana keessatti itti jiru wasaqummaa deeggara warri ifi waan hin taane dhalarra dalagu jiru waan san gaqqabee gubbaa dabru barbaada lakki hayni haqan muramee dhugaan muramee bira kutama malee akkanuma irra dibaarra naa dibii bira kuti never ganaa dhugaan jiru yoom beemi ganaa bahuu ta'a walii ragaa wajjiin dhufa tokko qabiinaa ta'a ammallee maal jeenaan ji gaafa maama bayaan waan irra cichirratti irrumatti cichaan gaafa waan fedhe irratti if duuban deebu waan godhamuu silaa qabu waan laalee agarurratti namaa wajjiin achina qaqqabii feemasii keenya inni kun dhiiroo akkas hin goggodhu neebar hin jiru akka laalteetuma irra garta ijji gaara kana duuba waan agarree tamutaaniif keessaa shaqqalanii jiran waliin arkuu teenya ammallee dhugaan ganaan baane saniifu waan kanarratti gizee hunda ni morma ammallee poolisiinuu shakkiteeti lakkii wanni kuni ta'uun qabu abadan baatee gadda ibsachuullee hin qabdu ja'anii andu'aalam hidhatti dhoorkanii calachi godhan haga beellamni silaa ga'utti bahee xiqqoo gadda kiyya ibsadha minaan min inni yennaan neebar wanni akkasiin jiru dhugumaan shakkamte jedhanii qabanii hidhatti dhoorkan yaa feemasii obboleessa kiyya maan ta'an annamaa dakhalan dhugaa jirtu irratti dhugaa horii rabbiiti irraa walii ka'uun hin jiru barcuma kanarraa sii ol ka'a malee hamzaan dhugaarraa sii hin ka'u kana nyaatta siin jee dhugaa sitti himee si jalaa gora malee yoonii fi wanni an si gaffidu si fudhatamu baatte laal karaan kalabbaa malli abbaa jaan ni deemtana yalaa
laakiin ammoo akka keetitti cubbuu ta'ee dhugarratti ciisee biran kuutu sigalee ammallee dhugaan miciyyoo tanaa tokko bahuun dirqama jiru Andu'aalam waan kana akka amma asirraa eegalamu kana yoonii fi dhugaan guutuun gabbaye umrii isaa hidhadhuguu jaalattee jibbitee sigalee lubbuun namaa feemasummaa fi maalee walitti madaalamtu maqaa Andu'aalam Gosaa kabajuu fi lubbuu namaa kabajuun walitti yaadu dura lubbuu namaa durfama namni lubbuun isaa namni maqaan isaa akka kabajamu barbaadu ganamumaa haga namni hokkeen asit dhuftee fi deebee ifajjeesuu naman godhu haga namarraa kaasee haga namni yookaan ati fuutee qarreerraan darbuu yookaan ammoo waanuma kana hundaa'uu hin jibbee minaamin jee haga namni qarretti if darbuutiin gahuu jechuun ganamaa namichi maqaa isaan barbaanne jiruu isaan barbaanne waan abbaan hun barbaadin ati maa namarra dhiibuu jaalatta abbaan kun nama nagayaatii qulqulluudha jettee qulqullummaa abbaa hin eeggatiin ati namaa eeguu hin dandeessu kanuma dhugaan jiru na biraan abbaan fedhe na jaalate abbaan fedhe na dhiise hallayyaatee seenta salaamu alaikum dhuguma jirtu sitti maan gaffudhadhu waan an siffidu bishaan irra dhubii bakka akka laalii ragaa murteessi ati akka nama laalii murteessi an amma dhiyootana gaafa yoonii maanyaa kun wanna kana irra cichee galgalaa ganama maaltu gurbaan kun quuqa Oromoo cabsuus ni qabaa bakka kana dhugaanis ni jirti jeetaman furadhe Oromoo cabsuus ni qabaa laal takka qofan keenye Oromoo cabsuus gurbaan kun keessumaa qabaa feemasi Oromoo gaccabsuus keessumaa qabaa osoo isaan irraa nuraa nu dubbachuu baatanii nutummaan dhugaa irra ciccinee baafne jeetumaan jaaladhe malee yoonii waan keenya gaccabsu nama keenya gaccabsu itti jaaladheetii miti laakiin garuu dhugaan ni hafte dhugaan isii tana ganaa baatiin baane ammallee waliin eeguu teenya ammallee maal jettee naan jii ammallee qabadhu baay warri arraas deemtee na ila komantii kuma dhiyoo tanaan yaada kee ibsachuu barbaadu ammallee komantii teetiif atis bishaanama walii gad dhugaati obsaan eeggadha ni dhufammaas an guyyaa sanit akkanuma ragaa wajjin sii dhufammaas guyyaa ati waan feetaa sooyite akkanuma sii dhufa malee abadan siif hin dhiisu anis dhugaarraa walii kaan dhugaarraa laal barcumarraa walii kaan malee dhugaarraa waliin kaan tanuma naa qabadhu jaalattu naa wajjin jiraadhu jaalachuu baattu deem haganuma jiruulleen follow wal godhuuf wal hordofuulleen akkasuma wannummaan hundiru kanaaf dhugaa haqa isii ammallee rabbi haa baasu rabbiin jabaadha waa hunda irratti rabbi waa hunda laalee argu fot godhuu taa hundasaa kanaaf yaa kaayinii acaalotu nama biratti callifame malee rabbi biratti waan callifame sitti hin fakkaatin hundi ni ba'a